Le aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔme eye megato gale gbe dom na nɔvinyewo katã le gaƒoƒo ya me. Gaƒoƒo nyui ɖe wòganye na nye kpli wò elabe enye enya nyui si ke nye agbenya ƒe gaƒoƒo. Eye mi gblɔ be gaƒoƒo yawo me la, etrɔ zi enyateƒe ƒe gaƒoƒowo eye gbe sia gbe la, nyateƒe ye mianɔ gbɔgblɔm eye enyateƒea la mele mia godo ke ele mia me eye enye Mawu ƒe nya ke wotsɔ de mia me vevietɔ esi mi trɔ zu Kristo tɔ la me. Elabe ame sia ame si ke trɔ zi Kristo tɔ la, etrɔ zi amewɔwɔ yeye, ame si ke de blibo, ame si ke megbadze afa le ŋɖeke me o, ke blibo dede ye nye mia tɔ azɔ. Alebe nu sia nu si ke miawɔ azɔ la, eɖo la dze miaƒe Mawu nu. Elabe edɔ ma ta ye wòva ɖo be nye kpli wò abe amegbetɔ si ye ŋutɔ wɔ ɖe eƒe nɔnɔme nu la, be miatrɔ atsɔ eƒe nɔnɔme yeye ke tsɔ na mi to eƒe eɖokui tsɔtsɔ na me, be nye kpli wò miakpɔ xɔxɔ tso miaƒe enuvɔwo me hena agbekpɔkpɔ. Eya ta nɔviwo, megado egbe na mi egbe ya le miaƒe tɔ kple miaƒe Ɖela Yesu Kristo ƒe ŋkɔa me. Medo gbe na mi le Yesu Kristo ƒe ŋkɔa dzi eye medo gbe na mi le Yesu ƒe ŋkɔa ta eye megblɔ be eʋu la ta la, nya siwo katã kple nya siwo katã miagblɔ kple siwo katã miase le gaƒoƒo me la, nakpɔ eƒe dɔwɔwɔ le mia dometɔ ɖe sia ɖe ƒe agbe me le Kristo ƒe ŋusẽ me. Nɔvi, egbe la, edze be mianya be nɔnɔme ɖewo le dzi yim le xixia me godoo, ko eya le ɖeɖe fia mi kɔtɔe be mianya be nya siwo katã aƒetɔ Mawu dziƒovitɔ si ke nye mia ƒe wɔla gblɔ da ɖi abe enyagblɔɖi ene la, woawoe le me va mee ya. Eye ɖikeke mele ŋuti azɔ o be mia azi ɖoɖoe anɔ kpɔ be ɖeke va yi ɖo mahã. Mi ma zi ɖoɖoe o eye miayi dzi aɖe gbeƒã Mawu ƒe enyanyuia afia dukɔ katã, elabe nenema ye wògblɔ na mi be miatsɔ eƒe nya ayi ɖe edukɔwo katã me le anyigba godoa ƒe kɔnɔwo katã dzi, eye bena ame sia ame nese nyateƒea ne etsɔ la, ame ɖeke mava gblɔ be yemesi o. Eya ta wònye dɔdeasi na míawo hã be miatsɔ enya ya si ke me ye agbe le, si ke me ye xɔxɔ le, si ke me ye vovo le, si ke me ye yayra le, si ke me ye nu sia nu le na mi, elabe mi nye nyuie be aƒetɔ ke nye miaƒe aƒetɔ subɔ mi le la, ye amewo wɔ nuwo katã to eye eya ma nɔ eme la, womewɔa naneke siwo tɔ wɔna o. Eya ta dzideƒo sia la su nye kpli si be Yesu lɔ mi, elɔ mi ŋutɔ le yeƒe dɔmenyo kple eƒe amenuveve kple yeƒe nublanuikpɔkpɔ ke wotsɔ ɖo anyi ɖe nye kpli ta hena miaƒe yɔyɔ va agbetsivudo la gbɔ, miaƒe yɔyɔ va agbebolo la gbɔ, eyae nye Kristo Yesu, be ame sia ame si ke ano tsia la,
etsi kɔmaga wike azɔ o amesiame sike adu abolo sia la edomaga wi akpɔ gbede o eyata noviye ejebe mianye ametɔxema ke mɔdi be mianye nai eye kafi mianye ametɔxema ona maula to efe nyame ye elabe Bibla gblɔe na nye kplo nyuie be ne mi dzesi nyateƒea la nyateƒea la wɔ mi vovoviwo ɖeɖekpɔkpɔtɔwo elabe nenye be Kristo agbe wɔ mi vovovio ko la miatɔ zi vovovio vava eya ta egbe la nɔvinye senya sike aƒetɔ aga tsɔtsɔ na mi le egbe ƒe keke me Kristo tɔ vava meganɔa ese ewoawo ƒe babla te abe alesi ekulvio nɔa kɔsɔkɔsɔ me ene o etanya le gbɔgblɔm be ɖi Kristo tɔ vava nenye be enye Kristo tɔ vava ame si ke kpɔ ɖeɖe to Kristo dzi xɔse me eye o gbogbo gatɔ dzi eyama la ye Kristo tɔ vava menye ame si le tsetsi dem dzime matrɔmatrɔtɔ o menye ame siwo yi agbedoɖaƒe mawu manyamanyatɔ o menye ame siwo yi nukunu wɔƒewo yewo gbe be le egbo la wɔ nukunu le afi la mo lɔna ho yina la menye ame mawo tɔ gblɔ mi le o Kristo tɔ vava ame siwo kpɔ gbogbo gadzi le nyateƒe me ame siwo nya be azɔ yewo le agbe la Kristo le agbe le yewo me azɔ yewo le agbe la menye yewo ŋutɔ ga le agbe o ke Kristo le agbe le yewo me la woawo yɔa be Kristo tɔ vavawo eya ta biabia nye sia be oha le wo mea edze be aƒetɔ di be mio katã mianɔ mɔya dzi ɖeɖe kpɔkpɔ ƒe mɔya dzi vovo kpɔkpɔ ƒe mɔya dzi bena ne ova la magakpɔ miawo le egodo ke bo eme yakpɔ mi le yeɖokui me yakpɔ mi le be agbetsɔtsɔ ke nye agbemavoa ke nye paradisɔ me nɔnɔa nanye miawo katã ƒe egome kpɔkpɔ le Yesu Kristo ƒe ŋkɔa me eya ta nɔvi mele gbɔgblɔm be alo nya si ke mi le gbɔgblɔm le gaƒoƒo ya be Kristo tɔ vava meganɔa ese ewoawo ƒe babla te abe ale si kluviwo nɔa kɔsɔkɔsɔwo me ene o Kristo tɔ vava la meganɔa ese ewoawo te ese ewoawo ƒe babla te abe ale si kluviwo nɔa kɔsɔkɔsɔwo me ene o nukata elabena egbe sia hã la ame geɖewo gali abe le Galatatɔwo ƒe hametɔwo dome ne eye nukawo wɔna o ame siawo yɔ wo ɖokuiwo be yewo nye kristotɔwo ke wonye alakpatɔwo ɖeɖe ko ame siawo va be eye wobea ɖe kristotɔwo dome alo wowɔ nuka o wonɔna hame eye anɔ amewo fi kpɔm be wòakpɔ be ɖe est-ce que ɖeɖekpɔkpɔ si ke tso Kristo me ye le wo dome lo ele me lo alo bubu ye ma hã eye woble na ame siawo tɔŋgbe ableke tutu woble Galatatɔwo ɖe woƒe hametɔwo ene ne wòtɔ ehle Galatatɔwo ƒe agbalẽ etave kpukpui ame ene ame heyi la ele akpɔ le si ke ye ame ɖewo va tre ɖe amewo dome eye wonye ame siwo nye ŋkutsalawo wonye ame siwo di be wòagblẽ ame siwo xɔ ɖeɖekpɔkpɔ tso ese si ke nye ese wɔwo ƒe kɔkuti te to Kristo dzi xɔse me
eya ta nɔvinye medi be ma gblɔ no egbe be aƒetɔ le gbɔgblɔ no bena natrɔ ɖe ye ŋu blibo to xɔse me to eya dzi xɔse me ɖeɖe ko elabe egbe la ame geɖewo gbakpɔtɔ hele amewo flum hele concept wɔm hele nuka enu maɖinuwo wɔm le tsetsiwo me eye wonɔ amewo ƒe ŋkume flum be woagblɔ be yewo nye Mawu ƒe edɔgbedelawo. Enyateƒe nya ye wotsɔ de nume na mi eye nyateƒe nya ye mi ɖo le agblɔ na edukɔwo. Egbegbe la ame geɖewo gbakpɔtɔ ye eye wogba le du ƒum le yiyime vɔ ɖeɖekpɔkpɔ aɖe fi ka wogblẽ ɖo. Ame geɖewo gbakpɔtɔ egbe eye woflu wo to mɔ vovovowo dzi eye wonɔ agbɔgblɔ no bena ne mi wɔ le kpekple keme la ke miakpɔ be miayi ɖe mɔ dzi atso aƒewo awɔ nu gãgãwo eye aɖe srɔ̃ adziviwo megblɔe va yi tsɔ be nu siawo le xoxo menye ame siwo wo yi gbedoɖaƒe yodo gbe ɖe wo ta woawoe kpɔ dɔwɔna o. Dɔwɔwɔ li nenye be eyi sukulu eye exɔ diplôme nenye be dua nyo ko la yo lo dɔwɔƒe ko la diplôme ko ne xɔ alo suku ke ne yi ƒe dɔ si ke ne kpla sukua la yeƒe dɔwɔƒewo akplɔ yi ɖo edɔ ma nanyi edume ma nyo ye wɔnɛ be egbe la woflu ame geɖewo ɖe nu yo be mi va ne wɔ leke ne nanɔ leke na mi vɔ gane mi gblẽ ɖeɖekpɔkpɔ aɖewo ɖeɖekpɔkpɔ ta yi Kristo kplɔ yɔ mi ɖo be mia katã miakpɔ ɖeɖe adogo tso miaƒe nu vɔwo me eya ta yi Kristo va ɖo eya ta megba le kpetem ɖe dzi bena mi meganɔ do vlo Mawu ƒe amenuvevia ke o abe leke tutu Paulo gblɔe ene be nyemedoa vlo Mawu ƒe amenuveve la o elabena nenye dzɔdzɔnyenye to se la me va la ekema Kristo ku dzodzro nɔvinye biabia nye be ɖe mabiɔ se be Kristo ɖe ku dzodzroa Kristo va la eva ku ɖe nye kple ƒe nuvɔ ta ye ke Kristo va la eva ɖe mi le miaƒe nuvɔ katã me ye ke Kristo va la eva ɖe mi le miaƒe xaxawo me ye be yeawɔ mi vovo ƒe amewo eya ta megana be ewo ke di be yeakpɔ ɖeɖe la megana be esewo siwo nye Mose ƒe seawo la wona ganye nu si ke ete aganɔ abe babla me ne o eye nanye anɔ si gbe kluvi si ke gbakpɔtɔ le kɔsɔkɔsɔ me ene eye te mena enya si ke ma tsɔna ƒe tanya be Kristo tɔ vava meganɔ ase woawo ƒe babla te abe ale si kluviwo nɔa kɔsɔkɔsɔ me ene o elabe ame geɖewo nye be nenye be wòto nyateƒe si ke nye nyateƒea hekplɔna me va ɖeɖekpɔkpɔ gbɔ la amewo la womate ŋu aganɔ wo yome tim dzodzodzodzoe ye woakpɔ si gbe be wonye mawutɔla alo mawu ene o elabe gbe la nenye be etsɔtsiwo siwo mi le kpɔkpɔm le Togo alo Afrika alo tomea tsɔtsiawo ɖɔ kple amewo gbogbogbogbo vɔ biame ɖe le se le hama me be ɖeɖekpɔkpɔ gɔme ɖe womete le gɔme ɖe ge na wo leke wòkpɔa ɖeɖe la wometɔ le gɔme ɖe gbe na wo vɔ leke yowɔ yi agbedoɖaƒe yova nɔ wli dom alo leke wowɔna yowa nuku le woƒe ŋkume le wo blem la ɖewo woatɔ kasɔ tso tinɔ eye ame geɖewo ɖo plan alo ɖoɖo atsɔ to ame bubu dzi be ne gblɔ be pastor ya sesẽtɔ nɔvinye Biblia me gblɔ be pastor le sesẽ wu ɖe wu Kristo tɔ ɖeke o Biblia gblɔ be ɖe meɖi ma ɖe nu ya gɔme na mi Biblia be ɖe ame sia ame si ke xɔe se la wona ŋusẽ be ne le trɔ zi Mawu ƒe vi ame sia ame si ke xɔe se eye wode Mawu tsita nɛ la nukunuwo la dze eyome dzesiwo la dze eyome
Vogbere, Jesio le mia yoma jema. Denya te fe mi tron le mia pe jiomea. Nukata ye Jesio le mia yoma jemu. Ke mia o le do le Jesio yoma jemu. E Jesio ko le kursi yoma je amole han la. Enye nukunu fake. Ke me le te fe hao. Enye kuma flununa amo. Eye amo le praise pastor. Ameneke ma praise nyamalo. Amerika ma yobe papa hamalo ela be menye papa menye na mi o menye egbetakola ma fo gbetakola na fo duko togo vio si o senagbe ya be na de kokona nyo to yeta o dom do mi agboro e yeta mi me ga do vlo ma fo amanove ke choda mi o e ye mi ga poto ano si am pombe e siela o mi akpo de la oblemi e siela o nebe mi a combien kolma ba pipina ava yesu bona de kwakwo et apostle Paul go be nyama do avlo ma ofe ameluvala o ela bena ne jojo yeto cela me vala et que ma Christo kujojo galate to fa gbalé tame ame ve kuku bla vo le keglo nyama nami ne mi ato ide hebi to fa gbalé me di be mi akome ide hebi to fa gbalé mi akla la fima alléluia ne mi hebi to fa gbalé tama asireke pupu reke ya vai de pupu verme ya nyada la c'est la fima no via à torre la mia yes pupu reke vai de pupu verme hebri to va gbale etame masieke vai de reke cho de verme pupu we de kaso e we venia edro enwu bena amesi woyona ba yesu la eya nya alléluia miaga si le fia nyerebe que Christo va nye enunye alléluia si o le va la fe nous la ga Christo va nye enunye si o va la fe nous la ga amen eye oto agbato sinye gato ple blibo tou si omocho asi we o eye mocho hehe sieme o lame eye mocho gbochuo ple enyivio fe ehuha o ke bom ye unto fe ehu ocho yide kokwefe la me zeka ho kode eyi yo katanu eye ocho hoho mavo ve zeka hoko Yesu Kristo kecho enyanyi alo nunyi sike eye vovoli de kama balanti ola Kristo echo evana nyekplio alebana menye gbochuo fo vuke ye miega cho afi akpo hoho o menye esie wo ji ye memi ato akpo hoho o que bible pona mi benade que Christo va nye enunye si o le va vague la fe nous no la ga alebe Christo la e hosi ke alo e agbato si amegbeton cho va si wo la e me cho heke si am ha la e me cho gbo cho fe ehu chocho na mo ha la ke yen to fe fu yo cho lo anyi le nye klota bena e cho savo be zeka hon hena e yo kata Nye me kpo gake me Kristo va nyigba ya jo ha me kwe o. Vo egbela mi kpo hoho to ye fe dosi wo. Efe akpena ne we ya la. Egbela mi o ha mi kpo hoho to me. Nenye be mi ho dosi keji wo la. Ke mi o ha mi kpo hoho.
eye miavio ko la va dzi le eƒe bubuwo me akpenanɔ me la wɔn hã ne hã wo hã le kpɔxɔ ge le eya me nenye be wɔn hã xɔe se yeta be ewɔe se ka hã hena yiyɔ katã zi ɖeka hã Kristo wɔ yeƒe dɔ ɖeɖe ƒe dɔ ne yiyɔ katã kple ye ŋutɔ ƒe ʋu kɔkɔ ɖe anyi agbe le ʋu ma me elabe wogblɔ be ne womekɔ ʋu ɖi o la enuvo tsɔtsɔ ke meli o eya ta ye Kristo le nubabla xoxoa me gɔ hã la agbotsuwo ƒe ʋuwo kɔ ɖi eye ame si ke wɔ nuvo la etsɔ asi va ɖoa gbɔtsua ƒe ta dzi eye wòaʋu eƒe nuvo ɖe gbɔtsua dzi eye kema la ye ŋuti kɔ eye woatsɔ gbɔtsua yi ɖe vɔsaƒe woasa vɔ atsɔ kɔ ɖe vɔsamlekpoa dzi bena ame mati ne kɔ le ŋkeke ɖewo me alo wetri ɖewo me gake egba yina dzi ke aƒetɔ be awo eye emawo hã mekɔ ameawo ŋuti keŋkeŋ o ɖe vɔ ke Kristo eva la eva wɔ etɔ zeka hɔhẽ na yiyɔ katã be yeawɔ míawo katã míazu ame siwo woakpɔ xɔxɔ tso esia wòwɔ me ye ta do agblɔ bena ewɔ zeka hɔhẽ na yiyɔ katã nu eye wòtsɔ xɔxɔ mavɔ vɛ na mí Kristo tsɔ xɔxɔ mavɔ vɛ na mí nɔvinye ele sema menye wò sia wò dzi wɔwɔ ye o ke bo Kristo dzi xɔse le nyateƒe me kple dzi blibo la yi nena be arate kpɔ xɔxɔ yi ato ma nɔ te kple kakaɖidzi bena hei yenye Kristo tɔ nyateƒe eye Mawu ƒe gbɔgbɔ aɖi ɖe asi na wo gbɔgbɔ be Mawu vie nenye ye arate ŋu subɔ Mawu le gbɔgbɔ kple enyateƒe me migana ame ɖeke ne gaflu mi ke o migana ame ɖeke ne gaflu mi ke o eya ta medi be nase nya yawo ne nagase ke elabe Mawu la bena wodo ahehe ɖe nu o nɔvinye edze be mebe nagase ke elabe ele vevi ɖe be mianye ne menye o la made dzi o eya ta miagahle teƒe bubu ke le miagbɔ be le Galatitɔwo ƒe nuya Hebrewtɔwo ƒe agbalẽ me Hebritɔwo ƒe agbalẽ etame wo kuku woe ne yi ɖe woyia me aleluya Hebritɔwo ƒe agbalẽ etame wo kuku yi ame woe ne yi ɖe woyia me elabena vɔsa ɖeka wòtsɔ wɔ amewo ŋuti kɔ elabena vɔsa ɖeka wòtsɔ wɔ ame siwo ŋuti wokɔ la blibo hala se tegbe vɔsa ɖeka ye Kristo wɔ hekɔ ame siwo katã xɔ yi se la ŋuti blibo hala se tegbe tso mavɔ yi ɖe mavɔ me yes kpukpu ya to wa be ke gbɔgbɔ kɔkɔe la hã ɖi ɖase ke gbɔgbɔ kɔkɔe hã ɖi ɖase le eŋuti na mí elabena gbɔgbɔ kɔkɔe ɖo kpe dzi nɔvinye nu si ke ŋuti gbɔgbɔ kɔkɔe ɖo kpe be edo si ke Kristo wɔ na nye kplo la nɔvinye do si ke Kristo wɔ na xixe katã na ƒe ɖeɖe kpɔkpɔ la ewɔe zeka hɔ̃ elabena vɔsa ɖeka wòtsɔ wɔ ame siwo ŋuti wokɔ la blibo hã le ase ɖe tegbe ke gbɔgbɔ kɔkɔe hã eɖi ɖe ase etu stamp dzi be nenema wòle ke ewo ya le agbenu si ke gbɔgbɔ kɔkɔe tu stamp dzi be nenema wòa nɔvi buku wia te agblɔ na mi bena yes elabena ame si wogblɔ elabena esime wogblɔ esia enye enu si mebla kpli wo ya ese okay elabena esime wogblɔ be esia enye nu si mabla kpli wo le nkeke siawo megbe la
Yes, ye mawu ye gblɔe, aƒetɔ mawu ye gblɔe. Yes. Matsɔ nye siawo ade woƒe dziwo me. Hallelujah. Nɔvinye, ekpɔ esiawo va yi ɖe míaƒe dzimevɔ lo. Nenye be axɔ Kristo dzi se koa, megale mo se xlẽ geke o. Megale sia me, esia megale agbalẽ me na gaxlẽ o. Esiawo yi ɖe míaƒe dziwo me azɔ. Amen. Praise the Lord. Aƒenɔ xlẽ nua nam. Kpukpui we ade ayi medzi yie ma. Elabena esime wogblɔ be esia nye nu si mabla kpli wo le nkeke siawo megbe la. Aƒetɔ ye gblɔe. Yes. Yes. Matsɔ nye esewo. Matsɔ nye siawo. Ade woƒe dziwo me. Hallelujah. Ame sia ame si ke xɔ Aƒetɔ Yesu Kristo dzi se azɔ la, Mawu tsɔ esi yeƒe siawo la hede míaƒe dziwo me. Hey. Eye woƒe etame hã. Maŋlɔ wo ɖo. Eye wòŋlɔ wo hã ɖe míaƒe tawo me. Hallelujah. Be ame ɖeke be gafia nɔvia be ɖeleke yeawɔ ya la be woŋlɔ nuwo tsɔ de míaƒe dzimevɔ. Ke mi xɔ Kristo dzi se ko la, enunya kple sidzedze ke le Mawu me la ezu mia si to eseawo kewo le agbalẽ dzi sa alo ke woxlẽ Mose tsã la eyasɔ la ke mi xɔ Kristo dzi se la wotsɔ de mia me, ede miaƒe dzime kple miaƒe tawo me. Eŋlɔ ɖe miaƒe tawo me. Yes, mi aɖo ŋku dzi bɔbɔ le. Eye nye magaɖo ŋku. Eye tso gbe ma gbe dzi la, Aƒetɔ gblɔ be eye magaɖo ŋu woƒe nu vɔ̃wo kple woƒe vodadawo o. Kple woƒe vodadawo. Aƒetɔ, mi se ya, nɔvinye. Ele yake se Aƒetɔ gbɔgblɔ la hã ele ne tso esia dzi ne axɔe dzi se vɔ ɖe. Ye tsɔ yeƒe seawo de wò dziwo me. Ye ŋlɔ wo ɖe wò etame ɖe. Tso esia dzi la, ye magaɖo ŋku wò vodada kple wò enuvɔ o. Kpukpui we nya gbɔ bena. Ke afi si nuvɔ ƒe keke le la. Ke afi si nuvɔ ƒe keke le la, afi si wotsɔ nuvɔ kame le la. Vɔsa ɖe nuvɔwo ta nɔna anyi o. Vɔsa ɖe nuvɔ ta nuvɔ ta meganɔnɛ o. Ne Kristo tsɔ nuvɔ ke wo vɔ ɖi, nɔvi vɔ ka agbadza sa. Ese wɔ ame ya la yie kaƒe ya la kpɔ xɔxɔa. Nɔvi ɖo ti nam la. Mebe ɖe mi kana be ame ɖe ne gaflu mi o la. Game ɖe su be ɖe ame sia ame na nya Mawu le nyanya vava me. Ne wo galo fu mi ke o. Gaƒoƒo si me mi le ɖe. Mi ga kpasa ame fufulawo ɖo. Elabe nɔvinye. Aƒetɔ do baba na ame mawo tɔŋgbe. Ese gɔme. Aƒetɔ do baba na ame mawo tɔŋgbe xoxo. Obe afi si wotsɔ nuvɔ kemi le vɔ la. Enuka vɔsa ɖe nuvɔ ta megali o. Ke trɔ zame ka trɔ zame dzɔdzɔe. Le Kristo me wosa vɔ ɖe ta vɔ. Wotsɔ nuvɔ ke vɔ. Esia me kpɔkpɔ ye na ba me ke nuvɔ be mi le Kristo me vɔa mi ga wɔna nuvɔ ye. Mi ga dana alakpa ye. Mi ga wɔna ye kple ke mi ba de kuku na Mawu la tsɔ kemi ye. Oh no. Menya Mawu. Trɔ dzime. Ne na xɔ Kristo ɖe ɖokui me. Ne na vo keŋkeŋ. Ne na trɔ zi alɔdzi le Kristo ke nye wɛnti va valanti. Ne na tse nyateƒe ƒe ku. Na tse gbɔgbɔ ƒe kuwo ke wo ŋutɔ nya le Galatɔ ƒe agbalẽ me ke. Alléluia. Nɔvinye. Eta Aƒetɔ gblɔ be ale Aƒetɔ dziƒo dziɖulaga Aƒetɔ gblɔ ye nye si. Baba ne nyagblɔɖila kekewo nye bometsilawo. Tsi bomowo siwo dze woawo ŋutɔ ƒe gbɔgbɔ yiwo me. Evɔ wo mekpɔ naneke hafi o eye la dze ɖam. Ezekiel ƒe agbalẽ le nyamagblɔ Ezekiel etawetɔ kpukpui ame etɔ ema. Alléluia. Wokpɔ aʋatsowo ŋutegawo eye wogblɔ alakpanyawo ɖi le gbɔgblɔm be Aƒetɔ ƒe egbe ye nye si. Evɔ wònye Aƒetɔ medɔ wo hafi o.
et yo la lam be yo fe nya na va eme atova mama tova mo de menye abachonya mi glo alakpanya mi glodi esi mi globe apeto fe gbe nye esi evo nye me apeto menye apeto gble hafi de ofenu o apeto mo gble na miori nuke apeto afia mi de ye mi afia amerika mo chua to ko chia to be chama o ma foto ma wo yo amo wa ma foto egbela me semble sukru yi ya to si pastor mo to si prophète mo to si docteur mo to si encore révérend kao yi mo nyama ke na encore ha yi mo nyama ke sukru ke o yo na yi mo na encore le ho yi mo nyama mi o yari ma wo ko to mi be mi acho nya nyo no dukola yi mi nyala ye fe musiare ye kpere mi anti be mi wo adoya ola mi ga lo ble ko ble kamola mi dasi ya me beble pe mo ji lele ni mi atore Kristo tina mi akpa gbalo mi ano be Yesu yo ye fe egbe mi gasa cho True Forgiveness Mission Australia mi tora petonti mi mega dovlo mo fa mo ve ya o la bada jojo nya ne o cho sela mera ke Kristo kujojo onye sela me jojo nya cho Kristo ji khose me ale bana wa me jojo lo mo le ira no club nya siola na kwede dobe na sie na twene no violeta na segom bana o maga fumi kam ya no chagla cham no yile chochi mo le ya ni kam kebe ko be isare tout à l'heure